أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين حلقة ما يددوها دوام حلقة ما أولى دسامي كا كيجان تشتي مال دا زكاة والسركي لازمة سؤالك يا هات تكرن جمع ev emekliya ma'mura işçiye ev malê wayê ku jwara sigorta wa dirazênin û gerçekten malê waya heqê waya ancak ne destê wa de ye gava vî emekliya xwe bistêne çi ma'mur bê çi işçî bê acaba yê çawa zekata wî emekliya xwe bide wî malê wî ku jê re dihata muhafazakirin dihata berhevkirin yê çawa bide dîsa tercîha alimê me muasir tercîha Yusuf el-Qaradawî dibe ew yê zekata salekî bide تا emekliya xwestan piştî 30 sal te şoğulî 35 sal şoğulî 25 sal şoğulî te emeklî bûyî gava te emekliya xwestan tê ji wê emekliya xwe zekata salekî bide ew jî li gorî mezhebê Malika mezhebê dî dibe çend sala emekliya te li wê de razandî mabe ve tevê sala hatta ku ji qederê nisabê nekeve tê wa sala hemiya bide lekin tercîha Yusuf el-Qaradawî û tiştê ku rehatî ku însanê me karî bikî jê ev e gerçekten ê salekî bide gava te emekliya xwestan tê zekata salekî bide cî de ew jî فرقا او deynê mirovî li ba xelkê ku ne muhtemel bûn werine destê mirov hate destê mirov çend sal e têyît me got gava ew deyn hatine destê mirov çawa mirov zekata salekî didê ev jî aynî zekata salekî bidin li gorî fetwa İmamê Malik razîbûna Xweda lê bê û şertekî şertê malê me got şertekî şertê mal gerek e mulkê tam be yek jî gerek e malê ku zekat tê de lazim be gerek e nema tê de hebe yanî bilfiil zêde bibe yan jî musaid be ji zêdebûnê re tiştê ku bilfiil zêde dibe mesela weka pas bilfiil zêde dibe yani pas zêde dibe her sal ji wara dizên berxik karik zêde dibin debeh jî wisa ev na bilfiil zêde dibin ancak hinek jî hene musaidên zêdebûnê re wekî pera wekî zêr û zîv weke perê îro malê tîcaretê ew jî musaidin gerek zekat wa de jî ji ber xatirê ku musaidî ji bo nemayê re ancak Peygamberê me sallallahu aleyhi ve sellem derheqî wî malê ku zêde nabe verim jê nayê gotiye leysa alel muslimî fî feresî wala abdî sadaka hespê te abdê te veya mesela gayetê cot veya tiştê ku arabatê ku tu kullanmış tikê yani tiştê ku zêdebûn nakevê wa de malê wisa zekat wa de tune ye lekin gava mal bilfiil zêde be yan jî musaid be ji bo zêdebûnê hingî zekat tê de lazim e yek jî sualekî hate kirin dibe یکی اشخورا عرض کرینه عرصه کرینه جبوی تجارتی
دبێ گاوا قیمەت هات لە سەر عرسێ من ئەزێ بفرۆشم و 10 ساڵ 15 ساڵ عرسەی ما پشتی 10 ساڵ 15 ساڵە هێنو فرۆت دیسە ئیمامی مالک رازی بوو ناخۆدا لێبێ دبێ چەند ساڵاژی ئەو عرساوی ما نەفرۆتی گاوا فرۆتی زەکاتە ساڵێکی بدێ ئەف هەمی اجتهاد امام مالکن Yusuf Qaradavici ictihadevi tercih ki o gerçekten ancak Müslüman karibin Müslümanı iro ancak karibin ve görebilin. Ama hinekçi dise nadin. Ancak vakti ko gerçekten fraud perihat nedest gereka hemen zekata saleki bide. Hinek mali ku diyelim yekce periye hana lakin nizane bir şoğleni gava nizam bir şoğleni perivi ti verimi jwa nastene ti gelir nay jwa perivi ev ne mazura çünkü iciz kesil nakhoşi ka peygamberi Xuda حفظ خب خدا جعز و کسته کریه اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل مادام مسلمانا گرکه حبکی مسلمان çalışkan به برای پریخوا بشغلینه نه شغلینه جی برای بده شغلاندون بعقد مضاربه برای دین بای کی به و para بشغلینه او جی منفعت ببینه ancak beje be efendim perimin haneli böyle nizanım bişغلینم verim juanayı او هنگی زکات دیسا تدا هیا نمعذوره و یک چیزی سؤالی که هاته کرن acaba غنج و ده هر مالی ده زکات هیا یا نه ده هر مالی ده زکات هیا یا نه مثلا هناك مذهب وكمذهب الشافعي ابن حزم الظاهري دبي مثلا فيكيا دا دبي خرما ومويجا ده هيا زراعت دا تشتكو دبي قوت نورمال شرطlarda ند غلاوا دا وكا غنم وكا جا وكا نسكا وكي نوكا وكي غارس دبي فادا تشتكو دبي قوت ند غلاوا دا نورمال ارزانيه دبي قوت دوادا هيا وكا برنج ancak غير فادا پرادا جد بزير وزيف ده هيا دوات غير فادا yani او اموال او çeşitli mali ku وقت پیغمبر de پیغمبر زکات جو ادر خستیا دواتنه ده هيا ancak اميزنن عموم قرآن ده و سنت پیغمبر ده قرآن و عموم حدیث پیغمبر ده هر مالی ده زکات خوازن مثلا ده آیت قرآن ده والذین فی اموالهم حق معلوم بحثا و مؤمن قنشت کد بیوی کد مالی وادا حق کی معلوم هیا خذ من اموالهم صدق جمالی و زکات درخه ادو زکات اموالکم پیغمبر گوتیا زکات مالی خو بدن yani ne gotiya zekata filan mali xwa bidin. Gayjî vakti mirov ruhi İslamê jî dimezîne her zengin ihtiyacayê heye ku ji vê cimrîtiyê xilas be, ji vê qasîstiyê xilas bibe. Ji bo wî qasî Xwedê dibe xuz min emwalihim sedaqatan tutahhiruhum ve tuzekkîhim biha. Ji malê wa zekatê derxe ji bo xatirê ku tu bi wê zekatê واج طاهر بکه جمریتی بخیلتی مالی واجی طاهر به او جی طاهر گناه پاکش ببن هر نه سخاوت ببینه انسان نه دستفکری انسان چافکری نبنه جمری demek ki ihtiyacıya خودی مال حمیه بزکات هیا یک جیجی
ku şeriata garra ev zekat lazım kiriye xisiye rukne din hemiş bu ihtiyacı fakire, miskine و deyndara bine temin kirin. Maslahat-ı Müslümana bine temin kirin veke cihada diriya Xwedê de. Ev jî wextê ku em sadece em bê di ce de heye, di genim de heye, bambû de tune ye, erê û di va maddedî de tune ye, hingî lazim tê ku ticar jî ihtiyacê Müslümana bi va tişta tenê nayêne temin kirir. Yani divir de Yusuf el-Qaradawi ew iştihada İmam-ı Azam razibûna Xwedâ lê bê tercih kiriye, gotiye en iştihada geniş iştihada İmam-ı Azam'a razibûna Xwedâ lê bê ku dibe di her tiştî de hatta di gorî iştihada wî di va zebza wa de jî zekat lazım e. Ancak Yusuf Qaradawi dibe İmam-ı Azam nisab şartı koşmuş ne kiriye gotiye di tevê her ber nisabê neşne ber nisabê di tevê fêkiya da di tevê geya da yani weka xiyara wekî Bagdanûsê dahî tevê tiştê ku însan diçênê û zîraata ku ji erdê derkevê gotiye hemiya da zekat heye. Nisab dahi şart koşmuş nekiye ancak dibe gereka nisab hebe ji bo xatirê ku emrê pêxember bêjî gotiye zekatê ji zengînê wa bistêne bidine feqîrê wa. Ev hemî gereka em serva tişta bisekinin. û yek jî gereka yê ku em bê zekat malê te de heye gereka ew zekat ji ihtiyacê wî asî zêde bê. Diyelim ki ji xwarina wî, ji lîbasê wî, ji ava wî, ji meskenê wî erê heta ji kitêbê ku ihtiyacê balê ve hebe ji veya terziye ji makîna wî, ji ihtiyacê wî, ji her tiştê ihtiyacê wî zarûrî her tişt gereka zêde be heta ku zekat jê bêstandin. Êdî ne ji wî tenê zêde be, yê ku nefeqê wî de. Demek ki ihtiyacê wî asîl yê wî, yê pîreka wî, yê zaroka wî hemî bêne temin kirî bin. Ayrıyeten gereka deynê wî jî gava deynê wî jî bêne temin kirin. Gava ihtiyacê wî asîl hatta ihtiyacê wî asîlî salekî wextê ku me jê derxist ihtiyacê wî asîlî salekî yê wî yê zarokê wî nefeqî de me jê derxist û hêjî malê wî çû ber nisabê hat wî malê mayî de mirovê zekatê derxê. Ne wekî vêga ku însanê me 600 kilo cej şexsekî retî başka jî ti gelir ayîtine û em bi haydê zekat dayî bide. Halbuki deyndara ihtiyacê zarokê wî ne temin kirîne şepirze ye ev ne muhalifê ruhê İslamê ye. Yani insanekî ku tu bê zekatê bide gereka ihtiya ew xwe ne feqîr be. Ew xwe ne feqîrê ku zekatê zekat lê herê gereka ne feqîrekî wisa be. Yani gava zekat zengîna bisêne bide feqîra hingî zekata. Wextê te ji feqîra stand dîsa te da feqîra ew hingî emrê pêxember sallallahu aleyhi ve sellem nayê cî ku gotiye wextê amil dişiyandin ji zengînê wa bistêne bidine feqîrê we. û yek jî gereka selameta ji deyne. Yani deynê mirov
قدرێکی وسا دەین مرۆڤ هەنا کۆمرۆ وا دەینێ خۆ بدێ نیساب زەکات دەستێ مرۆڤدا نامێنێ مرۆڤێ خۆ فەقیر ببێ ئەو هەنگی دیسە مرۆڤ نەلازمە مرۆڤ زەکاتێ بدێ تشتێ مە فێم کرد زەکات زەنگینە تێستاندن و مرۆڤ دێ فەقیرە حتا یەکی کۆ زەکات لەسەر لازم بێ گەرەکە ئیلا احتیاجێ وی ئەسیل تامین کری بن ربی عزتێ مەش جیمریتیە خلاص بکێ ربی عزتێ رەحم و شەفقەتێ بێخێ قەلبێ مە و ئەمرێ پێغەمبەرژی ئەڤە دەبێ ئبدا بنەفسیکە ثم بمن تعول پێشیژی گاوا خودێ ئەم مالدایەمە ئەv پەرەدانەمە گوتی پێشی احتیاجێ خۆی ئاسیل تامین بکە یەک و دبنێ حیمایات تەدەنە احتیاجێ وە تامین بکە حتى كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت يعني يكي كود دبني حماية مرو دايا مرو مجبورة كلية ميزيني مرو تقول هناك مروي شابرزب كي مروي ندي خواندن مروي برچيب كي تعذيب كي گناه ولا رغ بس مروفا إذا بيشي أب مالك وخدي دي مروف دبي خود دست پێ بکە و پشترا ژیەک و دبنێ نەفەقێتەدا دەست پێ بکە ئەv تعقیبە قورئانە عەزیم الشان لەسەر مەحەمیە لازمە لەوێ دێ دیسا ئەمێ سوحبەتا خوا تەمام بکەن ربی عزتێ مەتەڤا مەجبوری تاعەت و عیبادەتێ خۆ بکێ و ربی عزتێ وحدتك بخنا بين مسلمانا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.